Hal yang aku pegang dulu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bukan foto ini kamera nih. Ada sepatu yang bisa dimas apa? Cocok di kaki kali ini, Mami. Kayaknya enggak kecil kan? Masuk. Nah, Pak 42 sepatu. Tapi enggak masuk. Masuk. Aku kan tes Pak. Ilmu 42. Kasih 42 berarti kau nggak kasih. Tes lah coba. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Ini chatnya nanti jangan putih, Mami. Way back a year ago. Sponsor itu. Kalau ada apa namanya minimalisnya bisa kasih lampu ya kan? Nah, tadi ini yang lebih di kotak satu. Bisa. Ini kan maksudnya kalau Ya. keluar dulu di kantongan itu naik. Ya. Kasih lampu warna pink. Supaya nanti Way back a nanti mau year dendut gak sih kan? Mikir ngomongnya sing beoman denyut. Kepala palai main dulu nang bengkel been dulu. through a lot of pain. Ngomongnya kan Mami. Things are not the same Orang as they ini were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Disuruh mandiin dia itu The past is motifnya where apa it itu harus dilakukan. stays, way back a year Bilang dulu ago. motif orang ini jadi jual-jualan. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for Ini the kasih first judulnya ini time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of Ya balik. pain. Some things are not the same as they were a year Kalau ago. mereka lihat itu baru nih. All will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kita yang halus kan? Ini ya. Kalau kakak Itu nanti di pakai sosok pakai kapas gitu enggak? Going back, I'm not falling. Kan kadang ada yang kapas I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Iya balik apa buat itu kotak di tengah-tengah itu balik. Kecil aja. begini ya. Some things are Ya not gini. the same as they Ini were kan a year itu polos. Ya kan? Ini all duluan. be Ini kan duluan. okay. I move on each and every day. The
past is where it stays. Ya di dalamnya kan, Way back kasih lampunya kan. Dalam kantoran ini. Enggak gitu maksud kami. Di tengah kiri itu lampunya empat pilihan. Pilihan. Ya di dalamnya. Ya, gitu nanti. Cuman nanti kalau kita matikan lampu tengah dia Ya, hidup lampunya. kan. Hidup lampunya untuk cahaya doang dia. Ya, kalau orang bikin bangun di sini. Kalau mau nanti kok di sini aja kecil, biar nggak meterannya banyak lampunya tuh kan. Ngomong gitu aja. Tengok aja nanti di YouTube. Oh, masuknya tuh? Iya di. Amri, masuknya tuh bang Amri. A year ago. Konten, buka pun nih mami kan. Mau ngambil konten orang pula aku korbankan. Kalau aku dapat jatnya nggak apa-apa. Ya belum dapat duit Seen memang. a lot of change, been through a lot of pain. Some things are Tapi not bakalan the ini. same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way Tengok back nanti a satu year videonya ago. berapa masuk. I've changed for the better this time. Oh, I thought I would orang yang buat never itu be orangnya yang masuk ke jalannya pakai celana kan. strive just to Namanya orang say kerja. I'm Ini gua pakai kolor masuk YouTube. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Rakyat Kabupaten Indonesia ini. Some things are not the same as they were a year ago. Gua nyari konten nggak pakai modal loh. Ya. Move on each and every day. The past is where it stays. Pakai modal membuat konten apa? A year ago. Tapi nggak boleh kalau video orang kita ambil bukan itu nggak boleh. Karena sebenarnya kalau salah aku tinggalnya kan. Ah. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take Kemarin the yang di goals and Adul make tau kan my kami ya? life. Hold me back Bang Adul, itu Bang Adul kan deket rumahnya Abang Kartu kami. Dia nggak ikut lagi kami. Bayarannya nggak beres. Bang itu bayarannya nggak apa, sesuai sama budgetnya sama lain-lain, sepak lain gitu. Memang lain-lain memang penghasilannya. way back a year ago. Orang itu satu bro. Oh. Budgetnya cocok. Iya. Oh kayak maksudnya buat grup lawak gitu kan. Kan bagiannya nggak rata gitu ya, nggak sama ya. Berapa gitu? Contohnya kayak video lawak atuk labu itu kan. Labu, Pak. Orangnya nggak banyak dia itu yang main, ya kan? Ya. Tapi dikit itu kaya itu untuk kayak gitu. Tapi kalau Bang Adul orang yang banyak kali main, mana aja udah lihat mau banyak. Kayak gitu aja, aduh, lambu. Uangnya keang. Kalau aku kan ini gua dari posisi tadi dulu. Itu perlu modal itu. Kamu mau nggak konten perlu apa kalau udah punya banyak? Itu assalamualaikum sama kamu. Kayak gini rajinnya aja nggak ada yang ngajari kerja. Kami. Hah? Pakai kerja begini rajinnya, cepet kerjaan cepet, nggak ada yang ngajak kerja. Kita potong nganggur mungkin. Padahal rajin apa kerja ya kami. Heeh.